Twakiriwe n'umugabo w'Imana Pastor Solomon. Pastor Solomon tuguhaye ikaze. Yes, murakoze cyane. Ushobora kwibwira abantu hajya babivuga mu kigande mugabo wa Katonda. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana uhambaye cyane. Ari amagambo uvuga y'ubwenge akomeye cyane. Ese hari umuntu waba wigiraho kakuriya Paulo yavuze ngo nje nigiye ku birenge bya Gamaliel. Hari n'undi uzumva kakubwira ngo papa spirituel ni runaka. Aya magambo uvuga hari umuntu waba yakuraho, hari umuntu wifuza kumera nkawe, hari papa spirituel cyangwa n'impano y'Imana yaguhaye cyangwa ugira ahantu shima mugani w'Abanyakenya. So ngewe ndasoma. Ngewe ndasoma kandi akenshi nsoma ibitabo byinshi. Ibitabo soma ibitabo by'abanyabwenge. Yes. Buriya umuntu wese usoma muri we hakabamo inzu y'ibitabo. Ntago wabura ibyo uvuga. Kiye kudasoma. Mu minsi yashize nahuye n'umuntu w'Imana nari Zambarara. Dukomeza tuvuga abakozi b'Imana. Aravuga ngo iyo yitegereje Pastor Solomon abona ari we Gitwaza w'ejo hazaza. Muvuga kimwe. Ese Gitwaza waba umuzi? Gitwaza ni umushumba wanjye. Apotre ni umubyeyi. Ngiye mwita umubyeyi Gitwaza. Uko navuga yuko niwe akenshi niwe igihe cyanjye gitindaho mukurikirana. Gitwaza ndamukunda cyane, aba muri ngi mukurikirana cyane. Kuko iyo umuntu akurikiye inyigisho za Gitwaza cyangwa uburyo yitwara kuri stage ari kubwiriza agasubira akakubona ahita abona harimo ikintu kibahuje, ubwo haba ari Gitwaza mukuru na Gitwaza mutoya. Hanyuma turimo tugera ku musozo. Kuva watangira umurimo w'Imana niki kintu cyakubabaje? Kwizera abantu. Kitakubabaje kubera ubuzima busanzwe, kikubabaje kubera Imana. Ukomerekeye mu murimo w'Imana apana ukomerekejwe n'ibindi bisanzwe. Niki cyakubabaje kuva watangira umurimo w'Imana? Cyambabaje naratangira umurimo w'Imana. Nabonaga abapasiteri bose ari abatagatifu. Ariko nahuye n'ibikomere by'abapasiteri. Yes. Icyambabaje kiruta ibindi niko nizeye bene data bakamemukira. Nicyo cyambabaje. Umaze guhura n'abo bantu baguye mukiye bikakubabaza, ni iriya somo wabikuyemo? Byamaye kutizera abantu, kutizera umuntu wari wese. None se ubwo nta muntu ushobora kubihomberamo? Nimba umuntu ari mwiza ukamubona mu ishusho y'ibandi ryaguye mukiye, uwo muntu ntabarenganye kandi arenganijwe n'ibandi bitari ryanyina. Kutizera umuntu nibivuze ngo abantu rabatakaje. Ubana n'abari kutabizera. Hari urugero ushobora gufasha umuntu n'urugero akagenda gusebya, akagenda yangiriza izina ryawe, ukavuga ati uyereye none shizeho igikuta cyangwa shizeho gate ituma abo bantu ntazongera kwakira abandi bantu. So akaba abantu rero baba victime y'amabandi yagukomerekeje, kandi mu by'ukuri ry'abandi ryagukomerekeje ntirisa n'uyu mwana uje. Numva rero mu gukomereka kwawe habamo abantu babamo victime. Ngira bundi mu buzima bw'umuntu hariho abantu nakuye mu byicaro by'umutima wanjye. Ubundi nge senjya nibuka umuntu twatandukanye kugira atancumuza. Ubwo iyo duhuye n'ikibazo kimeze ngutyo ndagusiba, ndagusipima ku buryo mbaho nakuze umuntu utazi yaguteza ikibazo. Oya. Okay, ndagusiba. Ariko ugira n'abantu b'inshuti zawe uzi neza ko badahemuka. Urugero nkawe twabanye Tanzania, twabanye Kigali, dukoranye umurimo w'Imana Nairobi. Urumva uyu munsi tugiye kumara n'imyaka myinshi turi kumwe nge nawe. Niko uri mu bantu bafite Imana, bafite discipline yo mu bumana. Ntabwo duhuzwa n'umugati no guhemuka, kuko guhemuka nibikurimo. Rero ubu ufite abantu babari bake, abantu badahemuka babari bake, ugahamana abo rero nibo mfite n'uyu munsi nkuko ngufite nawe. Mushumba turimo dusoza n'abadukurikira,
inshuro nyinshi uzubona abakristu iyo bagize ikintu kibahungabanya, ikintu kibateye depression, bakadeprima, ikintu kibababaje, birukira kwa dadi, birukira kwa profete. Uyu mugabo n'umuhanuzi bazi wawe uba counseling. Ese wewe iyo uhuye n'ibintu biguhungabanya, iyo uhuye n'ibintu bigukomeretsa, n'ibintu bigushakinga, wewe wirukira kuri nde? Sinakubwiye ko mfite umubyeyi. Hajya ninde? Gitwaza. Iyo namubonye mbona bo yareza ariko bakuru bakubanye. Nanjye ngira bankansoringa. Mfite ababyeyi bankansoringa. Ubu naringize ngugiye kuvuga ko utazubabara. Namushumba utababara. Ahubwo turikomeza. Abashumba barabara bagikomeza. Turikomeza. Biragoye kugira umushumba aba yapfushije azarire. Niyo yaba ari nyina. Ese ico kintu na ubona kitazazana ihungabana ku bashumba mu gihe umushumba yafushije mama we, mu gihe yafushije umwana, mu gihe yafushije papa, mu gihe yafushije umuntu we wa hafi, hanyuma abantu baza kumuhumuriza bagasanga yikomeje, akabereka ko nababara kandi yarahumurije abantu, baravuga ati ibyiringiro byiwe ibyo yavugaga araba bihinyuje. None ugasanga pastor iwe amarangamutima arakomeretse ariko abihisha abantu, abeshe abari baje kumuhumuriza. Ico gihe bamara gutaha asigaye wenyine maze akakunda akajwigira. Ubona ico kintu kuba umuntu ari pastor ntibivuze ko amarangamutima adakomereka. Kuki rero aba pastor baba muri fake life, baba mu buzima bubesha? Kuko nimba tuje kuguhumuriza wafushije mama wawe cyangwa so cyangwa umuvandimwe cyangwa iki, tugasanga urakomeye uri gusirimba, ese bo amarangamutima iyo umuntu akijijwe ico kintu wakivuga iki pastor? Aba pastor ningo basirikare b'ijuru bayoboye abandi. Biragoye kugira ngo usanga fande runaka uyoboye igikundi cy'abasirikare akubwira ngo abasirikare be barashira, ariko uye n'umusirikare we umusirikare muto yakubwira ngo ari ahantu twarahashiriye. Impamvu ni iyi, arabizi ko bashize ariko nta cikinege, abasirikare bose barapfa. Ubundi mu buzima busanzwe amarangamutima arakomereka, sibyo pastor? So nukuvuga iyo abantu baje guhumuriza basharinga nawe imibabaro, ukarira ukurira, niko amarangamutima akira. Ubundi kurira no kugaragaza ko wacitse intege, wananiwe, ntabwo bisobanura ko uguye. Ariko abapasiteri bajya babihisha. Abakristo bakaza guhumuriza pastor itonde gatoya, bakaza guhumuriza pastor bagasanga pastor arakomeye, ahubwo akomeye kubarusha, kandi niwe wafushije cyangwa umuntu wapfuye n'umuntu we. Hari nk'umupasiteri simvuga izina rye mu minsi yashize, ukereka ndeke taza kumukomeretsa, ariko iyo ba abantu batashe wa mupasiteri asigaye wenyine, kagahinda karagaruka. Abantu bakomeye gutyo harimo uvuga abasirikare bakomeye, agize usanga abantu benshi bagira ihungabana kubera ko ntagira abantu. Ubundi bajya bavuga ngo iyi mibabaro isangiwe iragabanuka, iyi mibabaro isangiwe iragabanuka. So abapasiteri usanga batagira abantu ba sharing na bimibabaro, tugira gusaba du sharing ibyiza, ariko ugatinya kuvuga ibintu bibi byakugezeho ngo baravuga ngo uyu muntu se wa kuhumuriza runaka ejo bundi kwiwana niwe guhumura, kandi bakibagirwa ko uwo muntu wapfuye ari kuhumuriza nyine ngo riri kuwundira handurika. Uriya icyo uvuze ni cyo, ariko abapasiteri benshi bagira abajyanama. Iyo ufite urusengero, ndatekereza nta rusengero utagira abajyanama. Mu Giswahili babita abazee wa kanisa, wazee wa kanisa nibo abazee b'ikanisa, niba abantu baba ari abazee nyine, baba ari abantu bakuru. Abo rero nibo bashinzwe counselinga pastor, niba bagomba kukubwira ngo ihangane. Iyo bavuye mu maso ugomba kumera nka Yosefu agera muri bene se ngabitegereza ngajye kurira, atinya abarinzi be bari baraho kujya batamuseka, arabahungisha amaso akara mu maso agaruka, ariko umutima yendaga gupfa, yari yashize. Muchungaji, reka dusoreze kuri iri jambo. Urumwe mu bapastoro nzi neza bagiye batangira amacace yabo hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ndakuzi neza cyane. So niki ciza wabwira abantu gutangira umurimo ataciye mu rusengero gundi? Urabona hari abantu baza gutangira church akabanza kiyakiriza mu kanisa y'abandi, yaje gusohoka agasohoka ni korari n'abadiyakoni, ariko wewe uri umwe mu bantu bagiye batangira urusengero utangiriye from zero. Niki ciza cyo gutangira gutyo, nikiye kibi cyo gutangira gutyo? Mbona rero kubwira abantu, iyo utangiye ugatangirira ku muntu, iyo uhavuye umurangana
iyo utangiriye ku bintu by'abantu bubatse uba uri gukurura kwangana. Ariko iyo utangiye ibyawe ugatangira n'umuntu umwe ukubaka izina ryawe, nta rwangano kurura, bakwangira ubusa n'Imana ikabona ko wangiye ubusa. Ariko ni umugisha ukomeye kugira ngo wubake igicaniro cyawe. Reka ngurugero mu gitabo cy'Itangiriro 12 hatwereka Ibrahimu ava iwabo ajya hehe? Mu gihugu gishasha, ajya mu gihugu mu gihugu c'abahanga, muri Uriya Bakarudaya, aja muri Kanani, yajyaga Babuloni. Yes ashimwe. Noneho ngo ageze Harani aratura. Ikintu cya mbere yakoze yashyize ihema. Abakristo yabakura, yarazi kari bakure yubaka igicaniro. Birimo ngo yubatse igicaniro, ngo yubaka ihema ngashyira igicaniro. Wow. So abantu bari kutwumva, iyo umuntu ahagurutse akaje Yarani agashinga ihema, abari kumwe n'Imana. Abantu bekurirwa rero bacamwe amakanisa y'abandi, Jiharani ushinga ihema, umuhamagaro hagurukana. Undi urusengero sinzu, ndajya mwumva kino kintu. Yes, come on. Urusengero sinzu uranzi Tanzania nagize insengero zirenze zinge kandi zakomeye. Njahanga nago nigeze nzana urusengero. Haje urusengero sinzu uriya. Urusengero ni wowe. Wow. Aha wicaye aha ikanisa irahari. Wow. Aha tugiye kuryama ni ikanisa y'uburyama. Wow. Niyo mpamvu Yesu yaravuze urusengero buriya Yesu ikanisa y'isi. Yesu yubakiye ku bantu 12. Yes. Abantu 12 bahindura isi. Nanjye mu bantu bahindutse ndimo. Wow. Urusengero rwari Yesu. Come on. Rwari Yesu. Yesu nta kindi yasabwaga no guhindura umuntu umwe. Uzi impamvu turwanira ibintu tugasenya n'iby'abantu. Turashaka ikivunge cyinshi cy'abantu. Yes. Kandi ntabwo ukeneye abantu benshi, ukeneye umuntu umwe gusa. Come on. Wow. Turanezerewe kandi ndizera yumvise umuhamagaro niki. Umuhamagaro nayita nk'impano y'Imana. Akenshi umuntu wese adafite ushobora kubwiriza. Ari gihe tuvanga ibintu. Wamenya kubwiriza ugashaka kuba pastor. Ushaka kubuzi kubwiriza ariko udafite umuhamagaro wo pastor. Yes. Wamenya gusenga ukumva ugomba kuba umukuru w'igicaniro. Ushobora kubuzi gusenga ariko utaba umukuru w'igicaniro. Yes. Buriya umukuru w'igicaniro, hari abakuru b'igicaniro benshi nzi batazi no gusenga. Come on. Akamenya kuyobora no kuvuga twakora ngurya bikagenda ngurya. Akamenya gupanga. Wagapanga. Akaba umukuru w'igicaniro. Hari n'abapastors ntago bazi. Yes. Batazi kubwiriza ugasanga afite abakristo 5,000. Kabisa. Waricara agapanga yahaguruka nta jambo afite. Ariko afite impano y'ubupastor. Yes. Rero impano ni umuzi, ni nk'umutima. Ni umutima wacu. Igiti ari igiti bita ikibonobono sinzi niba ukizi. Imbere ntago kigira umutima. Nukizi? Imbere cyaba harimo icyobo. Nuvanga iki giti y'igitemye gihita cyuma. Ariko inurusu igira umutima. Iyo itemye ntago yumva. Iruma ikagenda yikokura ariko agasigara umutima. Impano rero ni umutima. Yes. Impano ni umutima. Impano si amagambo. Impano si ukubwiriza cyane. Ahubwo impano ufite ni iyihe? Menya ngo impano ufite ni iyihe. Nudakoresha impano ufite uzananirwa. Come on. Impano yawe nimba ari ubupastor uzajya mu bibasha. Uzayobora umuntu umwe ubone ni benshi. Ariko nimba atari ubupastor uzayobora umuntu umwe uvuga ngo amavuta mfite ngo ntago yemerewe kuyobora umuntu umwe. Uva hanga wiriguze rero. Bavandi. Imana igweze umugisha pastor. Wow. Reka dusoreza. Gira ijambo rimwe ubwira abashumba. Ijambo rimwe nabwira abashumba bene data abatwumva nukwihangana. Utihanganye ni wabasha umurimo. Bazagutuka, bazakwanga, bazagusebya. Ariko ibyo ntuzabyumve. Ukeneye gukora icyo usabwa gusa. Icyo usabwa gusa mugire kwihangana. Icya kabiri wubake igicaniro cyawe ariko umenye impano yawe ngo ni iyi. Iyo udashaka gutinda mu nzira umenya ngo impano yawe ni iyi. Iyo uyimenye ukayikoresha ugeraho wifuza. Ndumva ari ibyo. Imana igweze umugisha. Wow. Thank you. Kankuramutse uvuze neza cyane. Thank you so much. Barikiwe.